Dobro, on je četvrta postupka na Tikoši. Rozdover, mažoretki. Ajmo ako krenite, takav je gore. Kapnite malu. Za publike da sam malo. Da mi još ne znam Sada da kažem da ima sviše i pričam na godinu na sviše. Saslušaj. Tu je cilje. Znači, gleda jedna posebna prikaza venecijanski karneval. Igor, buongiorno! Dobar dan, odakle nas dolazite? Piše, bez traktora nema bio varan. Kako mišliš i usmi na zaviku? Pozdrav do traktoristo, se zabavao, znao dečki gore na traktora, sede po tu dole. Želamari Sokol. Sopra to koje ne uči se uglavno na izvodel, a na bar ovako da ubio da nisam. Alo, Sokol, zakaj si skrenuli? Tikoši Tvrd 2024. Tradicijama si produžava, organizacija se razvija. Kako i vaše gosti si obleču uniformu da vika oprostite, dragi gosti, ja moram se moja posla kod idem u karneval. I si zanimljiv čovjek, da. Ideme se jedna postaka, ova je. Bravo, samo da vidim. Super garderoba, odlični ste. Vi možete gosti. Verujte, ti kroz moment, 2024. dragi moji. Ova godina na istini je preka se karneval. Bogat. Evo i naši prijatelji. Brate, šta se dešava tamo, se radi nešto u Crnoj Gori. Mara se sam. Tako sam emisio. Ja uvijek kad idem u Crnoj Gori samo mara, ne ništa ne radim. Dobrodošli, pusti malo japše. A dosta. Pozdrav veliki. Ljubi ruke, kako ste? Odlično smo. I kako vam Juka? Thank you. Gola, cara. Odi. Zatim brzo se džemat. Ovo se vas Ovo se Dobro dana i ke postoji ušte mnogo godina. Sve pak ova godina imamo mnogo istina duvenja i сега имamo ušte jedna nova postavka. Ova
Струмица како град во изминатите години навистина направи бренд како карнавалски град, што беше почитуван од цела Европа и сите оние членови на ФЕК што спомнам на почеток. Гимназија Коси Даскалов, поздрав до сите професори и директорите. Чаша вино или две, може 3 па и 4. Слушай, после 5-та не се броje, братче, тоа ти е капанарци. Значи, това позади, бегайте първо, че ме стигна, бегайте. Поздрав до пензионерите ли? Никола Карев, ай честито нека! Така, со здраве да се трошите пензията. Уште 20 години има фондо за пензия, не всеки иде. Па има един куп, няма кой да ги троши. Сите поставки, со сите овие хореографски